Catholic Church abataka bashoborera ngo umuyaga gukashishe ibintu byabo ebirume bihingwa kandi n'amajagamwe gakagendo teriho nabandi ukonera hake kufa mu Kigarama Kigarama apa Bukuto Kagorogoro Nyakatete 1 Nyakatete 2 Nyakatete 3 Rwamabare apa hamwe na Rwamabare ro zo series singiye kutegansa uwo muyaga omwaka gwa Kigarama kansisara ikiyungu ako mutugatere gukagwa gwahigura hanju gwatere ikiyungu cyagwa kandi na rutoke n'indunde yona konke mitumbe nyingi n'emitone mikuru byona biri hansi na muhogo hakarho musurwa muhogo gona na gubiri hansi mwene nibyebye byasisikire byanje konka abantu abingi bona ebintu bikasisikara okucera munonga orutoke na muhogo na nabarebi n'emiti na yekagwa konkanyo nishabangu kunku bintu babasa ikiyungu cyanjye mazima kigaruka aho kuba cyona amabati gona gakafuma ebintu bisisikire mu mwaka gwa Kigarama abantu abingi babebi n'entoke ebitoke bigwire zaza hansi omwana guhendekere amazu agamwe ayine abantu abashesibwa amazu gabo hamwe na emyanyi yone niye iranze ntero muranga government kureba ngo yagezeho nangwa yahe kwera abantu ko kuyakubasa nko kukikoro mu constitution kugira ngo umuyihango ebigwereze ko kukira kugwa turiyamba abantu omyanya enemy endijo wemtekatika kugira ngo omwanya ugo nituba turebe baterezo buyambi nk'abantu uko basisibiye ibintu byabo kureba ngo batungaye ko kurya ko karaba bisoho okurigira harubamo habebembezi bebyaro abagambireho nawe Abatiirwe Rwaburindori bashoboreye kubamo habataka batangire kubahandikira amabaraha bari kubasha bubuyambi ari kuturukuzo mu bindi muhogo zona zirandukire twakine na muhogo abavanira na munonga babere bagirira mu ntoki vanira yona rya hasi abo kuba imitumba kebere negwa itira hasi vana omwani nago nico kimwe guhagukire abo bakuberegwe koreye bijuma bingi kateiro muyaga byone bintu bijwira hasi ngwero mu Kagorogoro tubira affected munonga konkitwe kumpereze nyo nakora stage y'abantu 5 na 2 nagikwasa agriculture officer ana mushabangu aize bintu Molen Kamgisha uri kansara wa Kigarama ward yashobora uko bushuma baza kweyongera muri Kigarama utiriwe no kugira ngo sente z'Amerika za parish development model zibasa kunyagwa abo kugira ngo abantu abengi bakaba baziteyira mu kuhinga rutoke n'umwani kandi ubwahati teine kitsigeireho nakine kitoke nakatine kitoke kona kabiri wara makaga gona kandi niho kureba hebyo kujya kugira bindi cyona nangwa na ingamba tero maranga ntacyo turakabona rero bari kutwomwana oyongero twomwana twabuzire byo kurya tubyare mwana tubundi twafuna kasente tukora ki tunga kasente ekindi okurdero ko mwana okutingo muyaga nebindi umwana ubakankera nkampaka twagezeho natera ko nakawunka mutera nagambana bona nankahibona nabagambira twaje tubasizamwe omuyaga gwakita Kigarama nibakimanye kitubireho umurange kirongere MP bakweta wiza kandi cyaba kirungi ntushaba mwe nukongerwa kwaturwa kandi turababi nanito tongera kuturareba kuturakwatugho konka kibire kindi mbegambo be Abatiirwe Rwaburindori bishanga ayigira bembezi bebyaro ukwatanisa n'abaturage abateirwe umuyaga bakabahandikaje nabanyuma bakaza kubarondera ubuyambi ofisi y'enganzi y'ihanga yete bwereza burijo bibaho turana byo kandi tuberana byo okuza kubihona warwo umusho nicyo busasi abo kuba kitandikire aha tohakuru obwiga bukuru umusho muniki tebyo kurya no muhecho bwereza kitandikire konka umagara gitu
ngetaaga ebintu bingi. Amagara gitu ngetaaga ki? Ekyokubaza niki? Ekyakabiri sente. Amakuru aga gasha kwa Steven Mujuni aba Sky TV Again Show.